abantu abane-special needs noma ngabe sani special needs lona ngithintile ma une-special needs noma ngabe sani woza sokhuleka nawe yini into engifuna uyi-understand ukuthi uma kunento kuNkulunkulu uma usuyitholile loo nto umkhumbule uNkulunkulu okwenzelile uyangizwa ngathola umsebenzi musuthola umsebenzi bese uqoqoshe esontweni ungabe usanikela ungabe usakhonza ugcwala intaba uyofa ufele entabeni usuhlukene noNkulunkulu uma uNkulunkulu ezokubusisa yenza isithembiso enhlizweni yakho uNkulunkulu mawungiblessa ngalento nami ngokuya kuzoba isibusise ebandleni lakho emzimbeni kaNkulunkulu so umuntu uba nesibusiso noma ngithi umuntu uyabusiseka mangabe naye isibusiso maye khona ne-special needs bazalwane noma ngabe yiphi into onayo sengiyathandana sesibala ngaloze ngaphambili